iz fudbalskog kluba Jagodina i obojice im... Poznati su vam isto koliko i meni, tako da mislim da nema neke posebne potrebe da predstavljam svakog posebno. Kasnije ćete najvjerojatnije krenuti sa pitanjima, ali znate njihove karakteristike isto kao što ih i ja znamo, kao što ih i ja znam. Prema tome mislim da smo doveli dva kvalitetna pojačanja, jednog iskusnog igrača koji je dokazan u našoj ligi i jednog mladog perspektivnog igrača koji tek treba da se dokazuje, ali mislimo da njegov kvalitet nije diskutabilan. Mislim, potpisani su na 3 i na 4 godine, na 3 kada kažem to je Gogić, na 4 godine kada mislim na Rajkovića. Dobar dan svima, ovo je najlepši trenutak u moje fudbalskoj karijeri. O ovome sam maštao onog dana kada sam sa 12 godina došao iz Kule u Beograd i prešao u Zvezdu. 6 godina sam se zadržao, prošao mukotrpan put da bi se danas vratio ovo i ovo smatram velikim povratkom i ovo je moja druga kuća. Daću sve od sebe da dajem maksimum što na treninzima, tako i na utakmicama i da opravdam poverenje koji su mi dali ljudi iz kluba i da na najbolji mogući način iskoristim ovu šansu. Doram. Tvoje impresije. Hvala puno, Doram, prvo svima. Pa šta da kažem, došao sam u najveći klub u Srbiji, baš mi je drago zbog toga, ovo sam maštao kad sam bio mali, kad sam počinio prve fudbalske korake i eto, stvarno mi se sa nepunih 18 godina i ja ću dati svoj maksimum da kako na treninzima, tako i na utakmicama i nadam se da ćemo osvojiti titulu ove godine. Gledajte u kamere i fotoreporter. Beži. I Andres za... Bravo. To je to. Stanite sad samo obojice, može Zoran i uvatite. Može. Može ovako. Osmih obavezan. Ovdje ovamo u sredinu. Pa što se tiče motiva, sigurno da svakome je veliko zadovoljstvo da dođe u ovakav klub kao što je Crvena Zvezda. Ne želim da pričam kolika je moja ljubav prema klubu, ja sam prošao celu omladinsku školu i neću se zadovoljiti činjenicom da sam danas samo potpisao ugovor, nego daću sve od sebe i neću sebi oprostiti ako ne ostavim neki trag i ne pomognem i ne opravdam to što ljudi očekuju mene. A što se tiče ovog drugog pitanja, svaka utakmica koju sam igrao protiv Zvezde bila sa posebnim emocijama, a što se tiče ovog gola, nikakva poruka nije bila, ne znam, možda su neki drugačije protumačili, drugovi koji me prate na svakim utakmicama bili su na tribinama i neka naša privatna, intimna stvar. Prvo, hvala na čestitkama. Pa ne znam kako bi se osjećao, mislim, Crvena Zvezda je veliki klub i ja sam zadovoljan bio to što su me pozvali i što sam došao ovde, a da je poziv od nekog drugog kluba, pa ne znam kako bi odreagovao. Vjerojatno slično, ali ipak je Crvena Zvezda zvezda. Ne, naprotiv, Boban Bajković je bio i još uvek prvi golman Zvezde. Nemamo ponudu, ako si na to mislio, nemamo ponudu za njega. Što se tiče Rajkovića, rekao sam, mlad, perspektivan, ima vremena, na kraju krajeva ko je bolji taj će braniti, ali ništa oko Bobana Bajkovića niti je pričano, niti je želja da se on da se napravi transfer u ovom prelaznom roku. Naprotiv, on je standardan golman, branio je i nastavit će da brani.
ali trener je taj koji u svakom slučaju dobio jednu ozbiljnu konkurenciju, na njima je neka se bore i ko je bolji taj će braniti.